Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Ke tlo re khiba izingane zesithembu. Mpumelelo speech ya kopana le Vuyokazi ayo mohlalosetša ka gore o tlo dumelana le se leng gore wa se dira go ba jwang. Vuyokazi bontšha ile gore ga a sa nyaka selo se leng gore se mo kopanya le Mpumelelo. O no re Mpumelelo ga a fetša go bolela gore o sa tšwela pele ka tabe leng gore o plane go e dira ka go dira Nosipho mosadi leng gore kwa mathomo. And then Vuyokazi a napa re bona se sengwe le se sengwe e leng gore o nyaka go se dira o ka no tšwela pele wa se dira. A ke le wena ebile ga ko go gadiši wena dira se e leng gore wa se rata. A ke sa nyaka go bolela selo go bontšha e le gore Vuyokazi o lapile o bontšha e le gore se e leng gore decision e leng gore Mpumelelo o e tšere ya mo kwatiša gomme Mpumelelo ba bontšha e le gore o tshwenyegile. Ke nagana gore Mpumelelo ga a sa rata Vuyokazi mara ka morago ga gore a bolele le yena go bontšhitše gore o sa na le lerato go Vuyokazi o a tshwenyega ka Vuyokazi ka ge e le gore ga a dumelane le se e leng gore o a se nyaka. Ene gape re ka lebelela Mpumelelo a se a ba tšwa bolela le di-family tša bo magare ba e leng gore o ratana le ona. Ke nagana gore mohlomongwe o tla re ge a dutše fase a naganiša gabotse a bona gore Vuyokazi o serious ka se e leng gore o nyaka gore se diragale a change-a a dira Vuyokazi gore e be mosadi e leng gore kwa mathomo ka ge e le gore o re o tshwenyega ka gore Vuyokazi wa balabala o phela complaina ka gore o kare ge ke re ke lebeletše o kare Vuyokazi ga a rate Sethembu goba mohlomongwe o tlo mo kgethela gore a sekebe a tšeang a nyaka basadi ba bakae basadi ba e leng gore wa ba nyaka e ka be le gore mohlomongwe o nyaka o feleletša e le gore ke ba bantšhi ka ge e le gore o boletše gore 7 ene go bontšha e le gore Vuyokazi ga a dumelane le seo e leng gore Mpumelelo wa se bolela. So o nyaka gore first wife e be motho e leng gore ga balabale o dumela se sengwe le se sengwe le gore o nyaka go se dira. Jwale o bona gore ge e le gore Vuyokazi tlo ba second wife or third a ka se kgone go ba le maemo a e leng gore o tla ba nyaka ka se mo gapeletše gore a sekebe a nyaka basadi bao e leng gore bona wa ba nyaka ba bantšhi ba paleo. Mpumelelo sepitše a bolela le papa ga go a mohlalosetša gore go diregileng ka yena le Vuyokazi gomme o ba bontšha tshwenyegile kudu ba ba motshelekolegile gore o dutše fase a bolela le yena mmotša gore a tšwele pele a ge Sethembu sa gago mara Mpumelelo o bontšha e le gore o tshwenyegile ka decision e leng gore Vuyokazi wa e tšea. O ba nagana gore mohlomong Vuyokazi o tla re ga dutše fase a nagana gabotse gomme a sekebe a hlwa a nyaka go mmotša gore a sekebe a mo dira number 1. Jwale go bontšha e le gore taba gagwe ga e sepele gabotse ene o sa rata Vuyokazi. O gopole gore Mpumelelo o na le bana ba babedi le yena Vuyokazi gore mohlomongwe o sa mo rata ene ba e le gore ke motho e leng gore o nyaka go tsena ka gare ga Sethembu o nyaka magare ba e leng gore e tlo ba e le gore ke a mantšhi. Jwale Vuyokazi a se se e leng gore o dumelana le sona mohlomong Vuyokazi le yena ga ka dula fase gabotse a naganiša gabotse gore decision e leng gore wa e tšea se yona mohlomong a ka boa a boledišana le yena gabotse ka ge e le gore ke kgale ba ntše ba ratana ba ka dula fase ba naganiša ka yona gabotse. Mpumelelo a kgona go theeletša se e leng gore Vuyokazi o mmotša sona ka mokgwa e leng gore o tla ba mo guida ka gona a ke tsebe and then dilo tša boela sekeng. Se sengwe se se thabišang ke gore Vuyokazi o boile social media ka ge e le gore o ba lapile a lapišitše ke dipolelo tša batho tše e leng gore ba di bolela ka yena ba mo drega ba re o ba šianišitše taba ya gore o nyaka ditšhelete tša ba moseleko gore nga ka direla Mpumelelo bana ola e le gore ga ba tsebe gore ba feleletše ba bile le bana ba le ba babedi Mhlopekazi le ngwana o monnyane o a leng gona ba ka bona ke a mafeng batho ba no tšwela pele ba mo drega gomme Vuyokazi a bolela gore yena o tlo o feleletše e le gore ga le bona gore o swanetše gore a no boela morago a sekebe a ba gona mo social media a se ka hlo a bolela le batho go ba poster tše dingwe tša difoto tša gago gomme re bona o buile ebile re thabile re re Vuyo rona re a go rata ebile re thabile ge e le gore o buile o gona mo social media. Ke tšone tšeo tša izingane zesithembu. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Ta-da.